ka district level industrial exhibition ka wali pausan dawan waya ka daw assistant commissioner ka West Giant Hill district WK Kharbuli negasngi we yagni ka yaw ya dayathit wa arsngi dapan man ka yung krekam u general manager district commerce and industrial center jwai hapchem ka yung krekam hi ka wa hami mentadu hagani ka exhibition da hado le pau da liki dukan wadaban pynyieñ hawa ye kalam ne liang WK Kharbuli de yaro ye ni wadale ka yung krekam o district commerce and industrial center jwai ka wada iran san ye ki wachna tiar chna tarwo punyo ye ki mar yong ki nadu ki wathain that ki wachna sandal ki wachna umso ki marbam ki sula ki mura ki tiar pen rem yung wa ki wide ki wo bon wada pen mi na po ka district da pen chluru le ye ki chim benta wo chim khia ki ye kam ki yo yi ki yo nong Hachwai ni de yo yaki kintin pediang sengau bahana u general manager ka district commerce and industrial center jwai ubi wardri wada khanal ye ka thong wada penman ye ni ka exhibition ka woman le kam wo elat ye ki pai ba wo tip ki de ki mar wada dai de ki bru yong i kam ju karan san wo pen yorong ye ki mar wada pen mi ki